ตุกฉวนวมอุเลควางจอยทาออกโตบาร์นี่สมปรุกสังนี่สมนี่ปังานิงานีนีอาโซรัมนิวสิลาวเคลียร์ฮวังโอนิมินจนนุดาร์นี่คันดัมปะเบียลบายเอเล็กชันนาตานา ZPM official candidate ผู้วันลลไซลวัจวน returning officer ผู้มัลสมจวาลา MCS PODRDO มามิด district มาอา nomination อาไฟละจนนุดาร์นี่เลมินิตสมนี่คัน RO มาอา oath taking ลาอินดาคำเจงสางาอดางาลบกผู้วันลลไซลวัจวนทวงตะกัน nomination อาไฟล์เทจุลมอมาตีทูโซอินอบวยปุยตู election official ติเลปาร์ติละมาจังa troi om tu te chunga lom thua soya thei top chwa a campaign chun zom tur thu soin dam pabial mi pui te chu ZPM a an vote lu tak pe vek turin a som ngala pathian le mi pui te zara atlin nge ya in be sei thu soin MLA thlan tlin ani chuan risel na konga thei to pa ma alak tur thu le thingtlang mi ani angin kutna thok tu te ta na lok thlak thei ang ber tur ling road le kong pui tha siam te zirna thazok nei thei nan te thei to pa ma alak ngal tur thua soibok puwan lal sai lawahi ZPM General Headquarters satangin GS election pu armal som tluanga GS legal puwan lal siama pachwaw secretary election pu H Zorem pu yabaka thalai headquarters try to tele mamit central block try to tenan troi o mani ECI ram han lok dan chuan nomination file thei hun hi tun thani somni pakhat thleng hun honani Dambabial by election na MNF official candidate Dr. Arlal Thangliana MNF senior vice president chuan West Paileng Konmoy Chipui Lallen sai thale phuldung seite tlo in huna mangmek Dr. Arlal Thangliana chuan lirtheya ezong le sumdong te an mang an to zia soin tuna hian Mizoram chak lak lu na kong pui ber kon pui le aizol inkar chu namen lovina chhia a bungraphur lirtheyan kal hlei theilawa mual khang khamrang atanga asam lampan tur lirtheyan tangkhang na sachin le bok atia kong siam tu te vil uluk le zwal turin ZPM ministry a phut ti soin Mizoram enkol bi kong te po siam that thwa yani theinan a enkol tu minister chu ti tak zeta ma la ngal turin a phut ti a soya by election a hian thlan tlin ani chuan mami district chung in kalpo na kong siam thaturin thei to pa chwa tur thu te dambabial chung in kalpo na kong rang ba ka kutna thok tu te tan agriculture ling road tamjok siam turin mala ka tum thua soibok Pujon Rautluang Liana MPCC Vice President Dambabial by election na Congress candidate chuan Sil Suri Phuldung Sei Pukjing Hruiduk le Mar Para atloa Congress Party som tharmi za somkwa pasari alom lut ni in an party thu chwa chuan atar lang mitharlom lona hian pujon Rautluang Liana chuan MNF le ZPM in lalna du wangin thil tam takan tiama mi puiril ruan ti piang swal nia soin MLA hi du tu her chwa na khol ani lawa Congress Party chuan engma kan tiam ngai lo kan tiang kan ti ero pathian le mi puizara kan len chuak vek atia pathian le mi pui te zara MLA lo ni to ti soin Congress chuan ton riat tak kan neya MLA nan ti theile ti theilo kan sia kan ti thei chin chu intan kan ti vek dambabial by election a MLA ni tumlua ta wangin chief minister biala po engma an ti lo in saktran puina pe mai tur anga li siam wak te hian in thlan zo a mi puiril ruati beidon ba ka mi tam takril ruati na don chung pumpel na chu Congress Party a om atia ei ruvelo tura soirwal thup ten kutna thok tu te so thing man cheng vai bel chenga chuangan ei ruk saka kutna thok tu te ril runa inan siama ramsum le pa yan ti cheve kani
puk tura ko kan ni lo puk tir tura ko kan ni an ti a ko tu te hian ZPM hi an ko swala ni dampa by election le kumsang ni somni pariat MLA election a an ko non to lawang ti in MNF in an puzoram thanga thubel chian dol lo soyan tlak puya ZPM po in an chief minister thu soite hi an tlak pui don chakmatel lo sarkar siam tum anin tia chakma vote dilin parchian or tir le a laldu shim wanga lem chan na dik takani atibok Mizo Writers Association buat sai lekhabu phorun puitrum nga na LPR5 chu wana pa hola nei me kania October ni som pathum sang ni somni pangatheng nili chunga lekhabu shal na mana tangin chengnoi nga singriat sang ruk zathum somni pathum mu ani to lekhabu phorun puitan ni October ni kwa a chengnoi khat sing ruk sang kwa zanga somriat pariat mu ani a October ni soma chengnoi khat sing sari sang thum za sari somnga pangaman shal ni in October ni som pakhata chengnoi khat sing thum sanga zaruk somnga man shalani a October ni som pathuma chengnoi khat sang sari zathum som thum man shalani bok lekhabu phorun pui hi voin October ni som paruk sang ni somni panga hian a top dona a top ni hian zandar kwa thleng hon turani ang wana pa hola ziak mi te kut chhuak pho chwa a hian ziak mi za somni palikut chhuak pho chwa ani a abuat sai tu te chuan chonhulam tlai lama tlo tuan tam zwal zel ni inan soi Mizoram Indian Distributors Association mida chuan Christmas le kum thara gas niang nar mu abei sei omlo thu chwa an siama an tar lang nimin khan mida chuan thu chwa siamin ei rongbol na gas har sat chanan soifia a kumin jun thla tang khan rampuma ei rongbol na gas a thleng thalo ti soin hei hi National Highway 306 sairang le kon pui in kar kong chiat wanga ni thuan tar langa kong pui hian chiat lama panzel ti le LPG truck te athang rei china wangin LPG bottling plant lama truck in dai lo na athleng thin ti soin mi pui te hria thiam na an nge na sarkar chu kong pui siam thawat turin an ngen bok Doordarshan Kendra Aizawl le Mizoram State Sports Council chuan nimin khan tho ho na thuthlung Memorandum of Agreement MOA an ziak he huna hian DDK Aizawl Head of Program Pusi Vanlal Siama chuan DDK chuan din na ngeta nei ti asoya program mu nom lo lam chu an te na berani lo thu le mi puita na thatur le tangkai turte state le central sarkar malak na puan zar te kong dik zo tura zirtir na dik pek te chu an tum berani thu asoya tuntuma MSSC te ne na an tho ho na tur chu atangkai don hle ti soin State Sports Council lama an ho tu te in pek na ro puya ti thu le nakin loka chuan University Zirlai ten research beinan State Sports Council noi sports discipline sang te tawbul le na tho te an mang ngei don ti asoi bok DDK le Mizoram State Sports Council ten program tharan duan tur hi October ni somthum pakhata tanga chwa tan tur ni in zirtop ni zandaria ta pianga chwak thin tur ani a inrem na hian kumkat chunga o ang he program a hian Sports Council ni phungle mun manei dan te sports activity sang te tarlan thin ani ang Institution Paruka State University Kalpuyani don Mizoram Sarkar chuan tunhnai khan Mizoram State University Kalpui na tur college rang te le subject course zir tur te ati chuak Mizoram State University zirna hi Aizawl sarkar zirna in pangale lungleya zirna in pakhata kalpuyani dona chungte chu IASE Institute of Advanced Studies in Education Aizawl College Aizawl West College Zirtiri Residential Science College Rangbana College le lungleya Mizoram Engineering College te anni Mizoram State University Kalpui na turte Aizawl West College School of Social Sciences MA Applied History MA Applied Psychology MA Public Administration MA Geography MA Political Science MA Sociology
Aizawl College le IASE School of Humanities and Education MA English MA Mizo MA Education and Innovation PhD M.Ed B.Ed Zirtiri Residential Science College School of Sciences MSc Mathematics MSc Sustainable Forest Management MSc Artificial Intelligence Shangbana College School of Economics and Management MA Economics and Public Policy MCom MSc Data Analytics and Management Mizoram Engineering College School of Engineering and Technology BTech Civil Engineering BTech Computer Science and Engineering YMA Income Puilian Voice Somsari Pangana chu Karle October ni somni pakhatatanga ni somni pathum chung khian sakordaya neya ni dona kumin hi central YMA try to thlan kumani angin he Income Puiliana hian kumsang ni somni panga tu ni sari central YMA try to torte thlana ni don central YMA try to torata na thlan thei tor chop chwa te chu heng mi te hi anni Engineer H. Dukima Damveng Engineer Lalom Zwala Pautu Sakor Tui Chun Fabian Lalfak Oma Cholmun Lalmachwana Chaltang Liliveng MS Ralte Upper Republic PC Lalthan Lira Chonpui Professor Lalnun Tuanga New Capital Professor Malsom Liana Vai Vakon Arlal Ngeta Lim En Ronei Thanga Narzari Veng SF David Ngur Sang Zwala Din Thar Vanlal Thana Tui Thiang Lok Sabha MP Pu Richard Vanlal Mangaya Kai Shwain Nimin Khan District Development Coordination and Monitoring Committee Disha Chu DC Conference Hall Saitwala Antrukom Lok Sabha MP Disha Chairman ni Bok Pu Richard Vanlal Mangaya Chuan Sarkar Lai Puin India Ram Mason Nan Scheme Sang Duangin Theito Pin Chanala a Hlotlin na Turatan Disha Kaltlangin Malak na te chu vil chui reng thina ni ti asoya Sarkar Lai Pui Scheme te chu mi pui te choi kan nan le Ram Mason Nan a poimo hle ti soin heng scheme kalpui tu department ho tu te chu theitop chwa theu turin asom ngala ni Thutkoma hian Saitwal Borsap Dr. Lalngu Ratlaw Disha member te Department ho tu te le khotlang try tu te antela Rural Development Minister Troy Bial to MLA Professor Lalni Lomana Telpui Bokani Nimin Khan Chief Minister Pulal Duoman Abial Serchipa Ministry of Donor PM Divine Summanga Northeast Center for Technology Application and Reach Nectar Tenandin Changel Kor Song Bolna Zuangleng Ramadin Chu Ahong Honna Income Serchip DC Conference Hall nei zo hian Zuangleng Rama Mun hi Chief Minister hian atlo zuya Zuangleng Ram le a che vela hian Changel tam ti soin Khumtung le a che vel khwa a balha ching tu tam takan ombok heng te be chan deu hian Nectar lam ten Changel Kor Song Bolna an handin ani Helaya ram nei Changel le balha kor pai mai thin ten an hnom kha suma an chantir thei don ta ati CFC hi Changel Kor atanga hrui siamna kuta siam paper siamna vermicompost siamna le savun thlakna vegan le daranti mai siam chwa theina tura duanani abuai pui tu Nectar hi Department of Science and Technology Nuaya Autonomous Institution an ni a Zuangleng CFC en Kultur hian a Prince Guwahati thlanan ni Nectar hian India marchaka technology tharle tun lai zok manga thingtlang lo nei tu te tranpuin na an thok nuala Mizorama po malak na tam tham takan nei ani He huna hian Agriculture Minister Pu PC Vanlal Ruatale NEC Secretary Pu Satindar Kumal Bala chukwal za oman ni a Lieutenant Colonel Lalming Thanga MLA chuan Chief Minister Hitroy Ombokin Serchip District Borsap Popol El Khuman Kalkhom Telom na thua soya Dr. Colin Z Renkley Technical Advisor Nectar chuan lom thu soin huna kharani
nimin October ni som pali sang ni som ni panga ni lai ni khan District Transport Office sai twala mi chu Transport Minister Puvan Lalhlana na hong Puvan Lalhlana chuan Mizoram ah hian department engi moza ta oma chungzi nga chuan Transport Department hi sumthok chuak department claim te zinga mi ani DTO office thar hon hian district chunga mason na thara khen ka be seya thok tu te po thanim ngai taka thok turin ka cha du a mi pui po in tangkai taka an chhor ngei ka be seya ni ati a ahun taka lir thei chhia pek te pollution certificate en dik te dani na phal bung rwa phur te ngun jok le uluk zokin thok tu te nan vil thei to dona heng na tho ko nga hian thok tu te po in thata ka na an tho thei nan mi pu in thok tu te thu kan zoma kan tran pu ya poi mo em mani mi pui ten chhia kan pek hi kan ne na alo kir le dona chhia kan pek nem po le mi pu ya lo le tura tam ti na ani chu wang chuan mi pui po in thu oi taka chhia kan pe ka poi mo le ani mason na tluan thling om tur chuan dan le thu pe kina zuya nga ya voina pis athar kan hon po hi mi pui te ta na har sat na siam tu le phurit ni lovin felfai le lang rangzo ka lir thei registration ti nan te chhia ahun takala khom le mi pui himjok na na lir thei tlan tlak te chau tlan tir te kan kal pui do na ni ti in lir thei khal tu te kan fim phuranga ya driving license nei turin te kan paltlang vek turani a kan him na ba ka passenger te him na le kong pui mang ve tu lir thei dang te ba ka kong sira mi hringkal te him na hi kan kuta om ti kan she turani a rui thei thil ti chungin lir thei kan khal turani lawa kan in thla da awangin nun na hlutak kan chan theya dam chung ram tui lei lawa om thei na ani dan hi keima ni thatna ata na siamani a thataka zom hi kan mo phurna ani ati bial tu MLA Professor Lalni Loma Minister po in thu soin kan sarkar ma sa ten politics a zei takin min lo kai shwaya min thlen pui chin kan sia a keini chu kan zei lova development a ero chuan kan zei viawin ka sia a abikin ka biala chuan thei top ka chwa in ka sia ani ati a campaign la ya kan aw hla a saitwal DTO office po atela pathian le mi puizara ro rel na kan changta a kan soi ang nge in voina a hlo thlin na kan mu a mi pui le thok tu te tho ho na thatak kan neya wangin lom thu ka soi ani voina office thar kan hon hian ol sam na tam tak min pedona tha le hun ba ka sum tam tak kan save thei don ani atibok Purichard Vanlal Pangaya MP Lok Sabha po in thu soin Saitwal District in DTO office thar thatak main nei hi kalom pui le mai chewa mason na kan du ang zong zong hi voile khata ti vek theiani lawa Saitwal District ba ka district dangte ti changthun lama malak chau zelani a department la omlo te po da ani zel theinan ma kan la zel don ani atibok Puvan Lalhlana hian PWD inan sakmek Saitwal DC Bangla Circuit House le District Hospital Saitwal OPD building te amuna kalina endik ngala na thok tu te chu thataka thok tur le ahun taka zo thei turin ashil ngal bokani Hun hi puzo sang liana IPS Secretary to the Government of Mizoram Transport Department chuana kai shwaya Pastor Thang Chwakan hun ser mangin Engineer Arlal Rammoya Director Transport Department chuan report a pe a Dr. Lalngu Ratlaw MCS Deputy Commissioner Saitwal District po in thu soin Pi Margaret Lalrin Omifan I MCS Joint Director OP Transport Department chuan lom thu soina huna mangbok Nimin chun khan Mizoram Hindi Training College MHTC chuan an auditorium an kumsom ngatlinan loma Higher and Technical Education Minister Dr. Vanlal Thanan manpuin Hindi tonga zia le khabusing khatsang nga chuang omna le tunlai thiam na manga thuam New Age Learning Center and Fully Automated Library a hongngal
Higher and Technical Education Minister chuan thingtlang lama zirna ti maso na ngai na sat thu soin zirtir tu in dai lo na om thin ti re mani theinan sarkarin ma ala aizol khopoya zirtir tu in beng berek na salutuk le thingtlang lama zirtir tu in dai lo na satak te siam rem turin sarkar malak na kalme ka zirtir tu then khat ne na tangin milian le thil ti theizok te puna inson lo tora in soipui le norna te a om thin hetiang thil hi ti lo turin ka du ramle namta na thathei ang ber turin sarkar chuan huai sen takin ma ala zel don ti in mipui te troi om na ange na Mizoram Hindi Training College in an kum som nga na athen thei na tura sul lo su tu te le thok tu te thorim na alom thu soin India ramzau zok dai dar tur le ezon na le na sang te thoka rampo na chuak thei turin tunlai khovela hindi thiam poimo takzet to ani atia MHTC zirtir tu te chu omzenei le zwala hindi zirna kalpui tur te zirlai ten ziak le chhiar mai ni lo atong an thiam tak thei na tur te a nasale zwala tan la turina fui bok Mizoram Hindi Training College hi kumsang khazakwa somsari panga khan Mizoram Sarkar le Central Institute of Hindi Agra te tangkopinandi na ni a India marchaka Hindi Museum zirtir to training na mun chun ni in National Council for Teachers Education NCTE pompui thlapan ni Tundin muna MHTC a hian course pathum Hindi Shiksha Parangat B.Ed Hindi Shikshan Praveen DL.Ed le Hindi Shikshan Kaushal te kalpui me kani a zirlai za velan om me kani Nimina hun mana hian MHTC Principal Dr. Judilal Engvarin College din muntlang pui report a pe a Higher and Technical Education Department Joint Secretary Pukelal mangai zwalan thu soin thoktum masa te choi moi na hun mana ni bok MLA in Vimal Som Tuanga Award atan asum cheng nuai khata tho zia don Lunglei Nursing School chuan tun thole ni October ni som pali sang ni som ni panga khan an auditorium 28 batch graduation le 31st batch lamp lighting ceremony an buat saya hunman puitu Lunglei High Power Committee Vice Chairman Puvimal Som Tuanga MLA chuan nurse rongbol na angai hlut zialan tirnan Lunglei Nursing School azirlai ti thate choi moina Vimal Som Tuanga Award siam don thule Lom manatan kumtin amimal sum cheng nuai khata tho thin tur thua puang Lem lighting ceremony a hian Lunglei Nursing School Principal Lui Piti Rozami kai hruain zirlai tharti le zir chuak ten khonwar chi in nurse thutiaman soirwala zirlai ti thate hne na choi moi na hlana ni bok Lunglei Nursing School hi December ni som pasari sang khazakwa somkwa panga a dina ni a kumtin zirlai somni lak thin ni in mi zanga chuang in an zir chuak to ani Mizoram Sarkarin khwalkhwa thi te ruang phor manatum sakna assistance for transportation of bodies of deceased persons within Mizoram kaltlangin ruang sang khadzani somruk paruk phor naman cheng noi za somthum pasari point pariat paruk pe kanito Ruangphor man boy puito Social Welfare Department how to te chuan ruangphor na sen so sarkari na tumsak na hi December sang ni somni palia tanga ataka kalpui tana ni thu soin ni tin deu tho dil na andon thu le September ni somthum sang ni somni panga kheng khan ruangphor man dil na sang khazani somruk paruka chengnoi za somthum pasari point pariat parukan pek to thuan soi Mizoram Sarkar chuan ruangphor na sen sawatan kumsang ni somni pali tu ni nga le sang ni somni panga tu ni rukatan budgeta cheng noi zanga ve da a ruangphor in kai hrai na ina tarlan danin ruangphor tur chu a thlen na tur kilometer somni aya na ya ni tura ni lawa kilometer somni pia lama chuan tu tan po man thei ni in lir thei thlen thei chin a hwa mani
in kai hrai na ang chuan ruang phur na lir thei man chu State Transport Authority in Reita siam anga kalpui ani a ruang phur na man sarkari na pek sak hian lir thei pakhat chia huama lir thei man hayar theia hian chengnuai som pasari manjin chunglam lir theia huam lo ruang phur na hlat zong chut nan ruang chhuana atanga ada na mun inkar hlat zong lak tur ani a lir thei thlen lo na khwa ani chuan lir thei thlen thei top na thleng ani ruang phur na chu kong toi thei ber man tur ani bok khati zong khatukina zoram news kan ti chwa thei ani a ngai thatu te chunga lom thu kan soi le e